Chibay ule, vain nun kong ruay tuatan, sarin apasal ako udan ka, ti kan zirho don ani. Hetu hilal panin kanin pol na ata na kan lumang le thiyo don niya. Pathian thu te hi kan nun dan te kan thil ti te, ate na ata na kan man hian akal adik chi na, to kina kan devotion po hi apoy mo le don ani. Petira le khathon pakhat na bungthum chang ruk thu hi lo ngai thla ila. Sarin Abraham chu lalpa ti in athu a oyang khan engma lau lova thil tha in ti tlat chuan sarifa ti in ni ang lalpa na thu malsom ro se. Amen. Mihring te hian minza tu te bula om chu nuam kan ti veka. Minza vak lo tu te le min ti deuh nok tu te bula chuan reipo om nuam kan ti ngai lovani. Hlut na kan nei na mun chu anuama ngai sak kan lo na mun chu orang kachap khumpo ni se anuam chung lo. In chung ti nuam tu chu abung rua ani ber lova achunga cheng te in za ton na le in mangai ton na te. Enge mopal alo om po a in ngai dam ton fo na mun hi ani. Chung ko hi du thu kan sam thi na Christian chung ko kan ti te po hi anom mel the ang berin kanan sui tak na nat na te har sat na te re thei na te alo thlen ve tho wangin Christian chung ko hi du thu sam chung ko ani vek chung lo amai ro chu lalpa chen pui ani na le pathian tri tu te an ni na hian anom na chu a om mai jok thin ani. Bible kan mu riat thiam le zir chian ngai nia ka riat pakhat chu lalpan keima lo chu pathian dang reng in nei tura ni lo ati laya sarin apasal Abrahama kalalpa atimau mai hi ani in ngai tu ve to ngayem ma ni pasal te kalalpa hanti ngot mai chu amak ve ngot mai te ro u enge a om zia niang le a om zia a fia theinan pathian thu zirna lama historical interpretation anti angen an hun lai khovela an khosak dan te an background te hriat masak atula mi paro rel na khotlang an nia lali so hun lai thlengin mi puisa nga rai thuwa po patling hlir po mi sanga lai an ni ti in ain zia ka me chele no pang po om thoma se an chir tello an hun lai khovel mi pa te ro rel na khan mi pa te an chung lara mi pa chu chung kwa chom tu tura ngai an nia wangin chung ko ebel na thok tu chung ko rok chom tu te kha an hlua an za a zuda te in nei na kalmanga phei chuan an nu pui te chom tura thu in tiam na te hialan nei tel thina ni sari hi achan chin kan mu a chuan mei che der dep takle chaklo ani ran lo mei che chak tak hoi sen tak ani a kalalpa tia apasala ako hian a hlau lia ani lova apasala za hle ani zo pathianin apasal ako po khan ko na dong lo ma se apasal le apasal ko na chu za takin atroma azui mayani he me che kho sak tha te nun dan ani tulaya hian la chom nun zel turem ni ang ti in zo na in zo ta ila peteran ale khathona min thrilang khan chomzel tur ani sarin apasal aza anga ko ran mi te po an pasal te za turin afuya sarin Abraham chu lalpa tia athu a oyang khan engma hlaulova thil tha in ti chuan sarifa te in niang ti in thu oile in za ton na chu sarifa te ni na arin na pa Abraham nu pui sarifa te ni na haloni ta chumi om je chu enge rin na pa Abraham thal be atang lo chok kal zelin wen a hian ke ni zental mi te tan po sari anga pathian za na le pathian du zong anga thil tha kan ti zel hian Israel thar pathian lalfa ni na hlutak ring tu ten kan chanang hian chu chuan ring tu kan ni na moi takin atar lang alo ni Ola po in min zirtir na chuan nupui te chu an pasal te hlau thiam tur le an pasal te laka in tulut tlat turin ati a pasal te po an nupui te mangai taka dom turin ati a
mani taksa anat kan phallo ang che hian kan taksa kan duat liau liau thinang hian kan kopui te kan mangaya kan duata kan za angaya chutiang anga kan kopui te taksa liril rutina lova in za tona indim doi na chu sari tha te pathian du zong taka thu oi fa te kan ni na tarlan na ro pui tak alo ni kan tu lai din mun hi thlir ta ila zo fa te khovel hi han thirila an ma ni veng him tu turangai pasal ten an nu pui te kutan thak fawa an ma ni mangai tu pasal te kuta nu pui thi tamai te tin nu pui te kutuara mi pa jok pasal jok thi tamai te po kan om ta fo mai bible zirtir na hoisan te ngai saklo te hi apoi thin sarinun hi zir tun lai huna hian avan poimo thar tak em tiro u man lai le tun lai khovel hi ai nang to lo adang lam to lutukani mei chia jok na thok tu lo nei jok kan tamta nu le pa chom tu thalai te jok po kan lo chuak zela kan hlo te hi kan khela rang ti a lo oma kan na te kan ni na te kan hlo zat te hi kan khela rang ti hi lo oma pa chupa ania chung ko tha tu chi kha kal zela nom theina na mi poimo anni bible chon hi ada poimo em mai ani chi kha tu hi an lo fel tok lo ni po in chung ko pa chu chung ko pa an ni renga za turan ni pasal tengam viau po hi thil za thla kani a mi zinga pasal tengam sar mai te me room all thin te hian an rap thak zia an pholang mai mai ani me che khosak tha chuan pathian a chi a pasala za thin thin lung hi nel sela chel tlangila chumi tur chuan pathian thu tuipui mi tong trai mi ni tumila pathian thu le tong trai na in kan nun hi ruai sela ti chuan chung ko nuam in za ton na boruak thatak kan nei ze lang ti hi arin oma pathian thu kal sana khovel thil taka changkan na le nom sakna kan zon hian nom namin pe chung lo pathian tri na le in ngai dam ton na chung ko hi anuam bera anget bera atlo bokani chuwangin sarin apasala za angin chung ko in za tonila fa te po in pa te nu te za ila khor la vila min tha tu min choi lian tu te an ni ti ria in mangai taka dom tu turte kan ni ti kanin rezel donia lalpana thu kan zatan mal som ro se amen itong trayang u lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu nilai ni damte in min lo roi thleng le tareng mai hi kan valom em iza ngai na wangin lom thu kan ron soye voina hian sarin apasala ko dan kha ti in lalpa an hun lai khovel te thlir chungin I thu kan lo zir ho le ta he thil hi tun lai hun thlengala poimo ani a ko ran chiak tir kal chho zela bo veteran ko ran ho te afui na zel kha ani voina hian ke ni po kan an in fui thar vele ta ani hi he thu cha ngai thatu te zong hi he thun mang hian nangin min polin kan hena thu sei chun zom zelang che voin kan nun kong min roi le la hi hilali suam mingin kan ti le amen lalpan mal som theu cheu ro se nilen nuam le vek ule